Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Salmo Kapitulo 66, versikulo 20. Idaydayaw ko ti Diyos, gaputa ti kararag ko, inna impangag. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Pare, apay nga wanti nakapila dito para daan tayo. Nagamit dami na nagiti driver. Ah, apay? Bawal ka nung mitagpasada, gapiti pandemic. Anya? Iso nga gawit ka matin. Bawal pa'y kiding aminin at irmuar. Ni, kasanon nga iti panagbiag tayo pare. Ay, diyak masungbatan dahi ta sa lodsod mo, pare. Nakaluto ka din lakay. Orayek nga rin ti isang put mamaluto. Saan kami ngaminan na mabalin nga agpasada ita, gapo iti pandemya. Kasano tayo nga rutin no kasta. Uray da kami, saan da kami na pinastrak. Nang recap nga ti eskwelaan, iso nga awan ti mga nga estudyante iti kantin. Naskan nga mang panunot kan ay iti pamuspusan. Sabi agsingsingir takin ko iti boarding house ta. Papanawon na takan dito na saan ta ang makabayad. Anyamot dagitan. Di da pa'y amumot ti mga asi. Amudamot nga da pandemya, singir da singir. Ingka man kiti kasarita, bakit? Barang sikat idenggan di landlady ta. Nyamatan di kastoy. Nagsipngat diti pagnanaidan ta. Pinutod da nga ron ti kuryente tayo. Saan tayo kanong amin ang nakabaybayad? Kat, anyati ko na di landlady. Ay, dandanik inapa. Nudyak la pampanunuton abakot, pinagsasawakon. Anya kalakit din ay. Kasano? Agsingir latta. No saan tayo kano ang makabayad? Pumanaw tayo kanon inton umay alawas. Anya? Di na pa'y amo mo ti agpasensya. Saan sa ngamin ang makimismisa? Ay, sa dinong iti pagnaidan tayo, no pumanaw tayo dito eh. Agbirok ka na. Kasanong agbiro kak? May parit nga ron termuar. Sapay awan makanta yun. Ay uwan gayam. Ayan ni Eva. Adan sa dita bangir asilid. Ay na, agbirok tumanan ti tinapay numabisin. Anya ay titid ko. Ay, sana bali. Amo kakaasyan na tayo ti Diyos. Oy, papanamon nga eh. Agpaangin aklaan. Nagrigat-lakit din ay tagpanunot. Nang runa ita panahon di pandemya. Ay, agsasarunod agad iti sumangbay aparikot. Manong Jamie! Ah. Manong! Sino da ito mga iab kanya? Kaslam ang munak mo ito. Apay ading? Di na kun mabigbig? Agoray ka. Kaslam, mayro prupahan ka nga rod. Siyak ni Eunice! Uwan. Balasang kamot niya minitan. Ubing ka pa, hindi nagtrabaho kami di farm ni Dadim. Kita man lang ti panawanan niya. Manong, dito ka diti paggigyanan nyo? Wen, agborbor din kami dito eh. Nakitak namin nga da nakaparada at tricycle dito isang wanan nyo. Kukam da ito eh, Manong? Wen, agpaspasada kiti tricycle. Iso na lang tadyak makapasada ita, gapo iti pandemya. Kasta ka di? Manong Jimmy, mabalin ka di nga itulod na? Sa dino ka diti papanam? Ijay farm. Mapan ko man bisitahan dagiti mula kan tarakan ni Daddy Ijay? Oo, sige. Wana, itulot ka. Ay na, agyaman na, tada ka Manong Jimmy. Diyan amin ko check, inaramat ti boyfriend ko ang nagpa-Manila. Iso asyak ti awan aramaten na itaalugan. Daytoy itan ti farm ni Daddy. Nakasamsamag, taawan mo't nga ti manglilinis. Kastoy pa lang dahito iti pinanawan mi. Kasano, diyan nga tinangdanan na amang bantay, pimanaw da asaan ang nagpakpakada. Iso asaanan ang nangalalan ni Daddy iti caretaker. Tanagrigat ti agbirok iti mapagtalkan nga agbantay. Wala, nangruna kat adoitan ti manang gundaway. Agap apura ka kadi, Manong Jimmy? Samat? Kadwaan nak man nga rod.
Mabuti ngak nagmaymay sa dito'y farm ni Daddy. Numuna kat nakasamsamag. Amangan no adda ulag at tumukaw. Bakit? Adan igatang tayo iti bagas. Nagapwam aya, tila nang birbirukan mi kan ka. Intulod ko ngamin ni Eunice iti farm. Malagip mo, diyan nga anak tibak na nga akin ko iti farm ang nagtrabahuan ta ide. Awan, malagip ko, lakay. Ni, kunak man nagtrabaho iti Manila ni Eunice. Nagawid. Dito'y anaabutan iti quarantine. Ket ita intulod ko. Ato ni, inyawatan nak iti sangaribo. Ay, andan igatang ta iti bagas lakay. Kan makagatang tamutan iti tinapay ni Eva. Wen, ala, tayo nak gumatang. Orayin daklangan dito'y balay. Hello, Eunice, iha. Daddy! Anya kay, nagpasar ka lang iti farm? Wan, dapanak. Ay, talaga ang nabaybayanan ti farm. Nakabutbutan pa yan ijay. Nagsamak namin. Tigayat ko kumakit at daman na nagbantay dita. Mga lakay, ti caretaker na. Sino kumangay? Daddy, i-recomendak ni Manong Jimmy. Sino dayta, Jimmy? Jay nga'y asawa ni Manang Susan a pinagbantay mo matlaidi. Kayat na nga ta. Bayam, Daddy. Damagag kan kuana no kayat na. Sige. Makamu ka na makisarita kan kuana. Tano kayat na, mabalin nan timang rugi. Anya tinagan mo? Eva, Mabaling ka di akasaritak ni tatang mo, Eva? ay, adamat na panan na, ma'am. Kasta ka di? Ninanang mo nga'y? Napan naglaba ije karayan. Eva! Ay. Ay, Ni, ada ka mat gaya, Ma'am Eunice. wen Manong, nagsubliak takayat ka akasarita. May nagitian niya, Ma'am. Kwangamin, Manong Jimmy. Nagsarita kami ka ni Daddy. Kayat na nga adagbantay ije farm. Dinakamat ko tinagan mo. Amangan no kayat mo ti agbantay ijay. Una, Ma'am. O sige, agsarita kayo nga rod ka ni Daddy. Ag-video call kayo, tapno nalawag ti amin. Hello, sir. Hello. Jimmy, kumusta kan? Sir, ada kayo gaya mo dito Amerika. Nabayaga kon ditoy. Diyo ka din malagip ta agawid dito Pilipinas. Agpapagasak ngamin ditoy ti sakit ko. Kompleto ditoy. Iso pa nagkunag. Sa anak pa ila makahawid. Kasta ka di, sir? Kayat mo ka di si ka man ti agbantay je farm. Una, sir. Kinapudno na. Awan ti masno papag naedan mi ita. Ta pinapanaw na kami ti landlady mi. Saan kami ngamin ang nakabayad iti abang ti pagnanaedan mi? Agyan kayo na sa nga pamilya ije farm. Mula-mula kayo. Kan nagtaragan kayo iti tingwan. Di kayat ko at nagbantay ijay. Agi amanak, sir. Ta nagtali na iti panagtalag yu kanyak. Agi amanak. Tapay pumpunasan da kita matam. Makalwak lang amin, sir. Maragsakan ak ngamin. Agibunbunag kayo mo iti gamit yo pare. Uwan pare, ta pumanaw kami dito yung boarding house. Abay ngay. Nagrigat mo't ngamin ti makipagnanaid lang. Sa bagay, pudno day ta. Nandala ko man nawaya abalay ko. Kat ijay kayo nga agyan. Agi amanak pare. Nga saan kan nagdanag? Adan ti si dadaan nga umakaran mi. Sa dino ngay. Ijay farm. Kat mayat ano kasta? Among pare, napanagnagak kita at talaga asaan na tayo abaybayan ti Diyos. So napatagtik ka na yun na panagkararag tayo kan kuwana. Kas kalamangas kasaban Tatang, naglawa matin ba iti pagnaadan tayo? Di mo ka di kayat ditoy, anak ko? Kayat ko ngam nagsamakmat, nakabutbutan. Ay, kadalusan tayo Ayan nga iti balay tayo ditoy. Agaramid tayo iti pagnaidan tayo ditoy. Di
dito'y tayo ka din nga agnanayon? Apay kit din na saan? Di mo kayat? Asidag tayo dita pagadalan. Dahil man no, matantanawagan dito eh. Aywan! O sige, kayat ko dito'y, tatang. Nagrigat-lakit din aya nga iyan anay dito kwarta pagpalingki. Ado pa'y tigatawag anak kalista. Ni, jak pa'y kaya nakagatang ti asin kan mantika. Susan? Manang Beverly? Ay na, nasaya at nakita ka dito'y palengke. Anya ngay aramidam ita. Ay, awan amanang. Adaak lang iji balay. Pinagsardeng da kami ngamin ang nagtrabaho iji kantin. Kaya't mo tagtrabaho kanya? Anya trabaho manang? Adda basit restaurant ko dit na food court. Kasapulak ti para inaw. Kayat mo? Ay, uwan amanang. Kaya't ko talaga tagtrabaho. O sige, umay ka inton bigat. Mangrugi kan adagos. Ay, nabanuga ka nagtabtabas iti ruta. Ay na. Oh, anya iti pinalingkim bakit? Ginatang ko amin nga impagatang mo lakay. Kan, amom, addan trabaho. Addan? Wan, inalanak ni Manang Beverly apara inaw iji restaurant na. Ni, adagaya mo na restaurant ni Manang Beverly. Addan nag-resign kanon iji eskwelaan. Kayat na kanon ti agnegosyo. Oh, makita man da ita. Labandera da ka edi. Ita, alain da ka man niya trabaho kadakwada. Wan nga rod lakay. Iso amasapak inton bigat. Alas 7 kano ti rugi ti trabaho. Ay na, pasensya kan Susan. Nagaduman ng ti iinawan. Kasta talaga manang. Nasaya at kit di ata do ti customer tayo. Wen, iso ka sa pulak adagos ti para inaw. Kat imbag ta nakita ka. Ay, ungayam. Asino ngay tinakiasawaam? Ni Jimmy, manang. Di security guard ije jewelry shop akaaruba tayo ide? Wan manang. Kat, nasingpot mat? Wan amanang. Nagagat ka na anus pay. Imbag man. Kat manungay ti anak yo. May salaang manang. Manot itahon na. Walunan Ay, isardeng mo daytan. Tauras gaya man ti panagawid mo. Adain supot ko asidaan nyo, tapno saan kan agumatang. Kan, at iti sweldom, duagasot. Ala, agyamanak manang. Nayunak to pa'y dayta sweldom, tapno saan ka amauma. Ay, saan manang? Ay, iwan gayam, ipasyar mo tuman dito nila kay mo. Kasta mo ten aji anak yo, tapno makitak mo't ida. Learning should never stop kahit sa gitna ng Ne, lakay. Nangalaam day ta TV apagbuy-buyaam. Inten ni Ma'am Eunice. Saan da ka nun nga ususaran? Tadati ka barbaro ko nagdakil at TV da. Ay na. Agsasaro no dagito'y abendisyon a sumangsangbay kada tayo, lakay. Kung naktumot kan ka. Basta saan tayo ang mapukawan itinamnama. Kat, anya nga iti kunada di tanyos. Ay, ado dagiti naganak itang agparparikot. Kasapulan namin dagiti anak dati gadget. Kapoy iti pa nag-eskwela da online. Gastos man daytan alakay. Pangalaan tayo nga iti gadget nga usaron ni Eva. Di kagdanag. Agurnong tayo iti igatang tayo. Naglawa da iti farm apagmulaan tayo iti nagduduma. Ken pagtarak nan tayo iti nagduduma adingwen. Sa bagay mo't ket di Si kanti makaamu nga agmula. Tainaldawak mo't ama pa nagtrabaho, lakay. Wen. Basta inkanto ipalista ni Eva iti pagadalan. Yinroll mo ton. Manong Jimmy, mapanak mo tan ijay Amerika. Kasta ka di, ma'am? Wan manong, kasapulan ngamin ni daddy timang taming kankwana. Tagpapaagas. Kumusta anak to kankwana ha? Sigurado dayta, manong. Ano sa nyo ti agbantay dito farm ha? Wen, Ma'am Eunice. Di kaagdanag. Maayatan kami ngagnad dito eh. Kan, wen gayam. Itad yung matanda ito'y ka ni Eva. Remembrance na kanya. Itad yung ka ni Eva? Dayta a laptop, Ma'am Eunice? Wen, manong Jimmy. O saran na iti online learning. Ay na, agyaman ak, ma'am.
Talaga aparikot mi nga agasawa. No sa dino ti pangalaan mi iti gadget nga aramatan ti anak mi. Daytan ti usarin na manong Jimmy. Di yu kumabaybay antoy farm ha. So kayan yun. Kat amin ang mapaglakwan nyo, kukwayo. Ti importante, at damang bantay dito'y farm. Saan ang managbaybay ati na marswa kadag iti anak na nga kasapulan iti tulong na. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.